Pemirsa Pemkab Klungkung saya nincapang inovasi ipun sejeroning lola potensi daerah sane ngasilang uyah tradisional mekualitas. Sesampun produk petani garam Kusamba medue brand uyah Kusamba. Rauh mangkin Pemkab Klungkung mau usaha mangda produk puniki molihang indikasi geografis. Bupati Klungkung Nyoman Swirto Mausang, uyah yodium Kusamba sampun molihang standar nasional Indonesia SNI turmaning izin edar BP POM. Cina sanika anggen pinake indikasi geografis persida merupa etiket utawi label sane katempelang ring produk sane kaasilang antuk mastikayang kualitas produk indikasi geografis pinako produk asli sajroning nangiang rasa percaya konsumen. Menjantan ring pemargin punika sida nincapang reputasi wewidangan indikasi geografis. Lianan punika indikasi geografis taler presiden lestariang pekantenan alam, indik pangruhan tradisional saha sumber daya hayati. Panglimbakan puniki mawasana ring panglimbakan agrowisata. Usulan Pemkab Klungkung mangde polis sertifikat indikasi geografis galai mangkin kantun memarki. Ring kuentenan sertifikat indikasi geografis puniki Bupati Swirto mapengabdi uyah Kusamba presiden molihang reputasi kualitas miwah karakteristik pinaka ceciren produk uyah yodium Kusamba sanes sampun kaloktah dawa green. Kaabtiang taler penampen pasar majang produk lokal Klungkung puniki sida becik sanes sepisanan sida nincapang kasukertan petani uyah irike. Bagiarte Bali Pos Kuningai.